Kia ora e te iwi e haere ake nei I te karere. Ko tau te Pūkāea ki runga I a tai rāwhiti whānui I te rirunga o te ika hae kupenga a Owen Lloyd I mate ohorere I ngā rangi okioki kua hori. Kua puta he tūnga o hotata ki te hiku o te ika I te mea kua katia ngā rori e ahu atu ana ki muri whenua I Kāeo me mangamuka. Ko tahi tau te whānau Williams e wānanga nei tētahi huarahi hei whakahoki I ngā kōiwi o rātou kuia ki tō raiwa ukaipo. Takoto ai. E ngā whakatakere nui o ngā waka huri noa rarau mai rā ki te karere. Ko tau te Pūkāea ki runga I a tai rāwhiti whānui I te rirunga o te ika hae kupenga a Owen Lloyd. Nāna I tohe kia whakaara a ngā ariki kai pūtahi hei iwi motuhake. I mate ohorere a Lloyd I te tukinga waka ona ki tētahi atu I ngā rangi okioki kua hori, engari I tōna tangihana I whatatutu I whakapuaki mai te whānau kua whakatauria kētia I rātou te take nei me te kai taraiwa. Anā I te marae o mangatu a Irina Smith no te kapa o Taioro News. He tangata aroha I roto I te tohe. I te rā nei, kua mū te reo o Owen Lloyd, engari ko ngā mahi I tutuki aia I te wā e ora ana, he huhua. Ko te hunga whakai ki ona kōrero, te hunga I whakahe. Ko ngā kōrero e pupuri rā I te kraua I te wā o te ora, ka mautonu mātou o te kai. He waha kōrero, e kai whakaora I ngā hītori me te mana o te iwi o ngā riki kai pūtahi. Kei whēta ngā huruhuru mō tēnei manu. I mate ohorere a Lloyd I te tukinga o tōna waka ki tētahi atu. Ahakoa he take kei mua I te aroaro o te kōti I tēnei wā, kua tau te take, a whānau nei. Tēnei whānau, ka huitahi te whakatau I tērā hara, nā kua whakatau he aituā. Me te ngākau nui o tēnei pākāinga, he whanaunga katoa mātou. O nei tēnei rā, e whakawaha tērā kōrero tērā take o te whānau. Whitu te kau mā rima tōna pakeke, kamate nei, ko tōna momo he uaua te kitea I Anei. E kōrero tia nei, tō momo e te ika whakawera I te kupenga atu. Ika hahai kupenga. Ika whakawehi I te iwi. Kia oho, kia mataara. Ke kaimahi mō te whatu ora ki te hohi pera o tūranga I aia e ora tonu ana. Ara anō atu ngā mahi tautoko I ngā tini ratonga o te tai rāwhiti. He kanohi kitea ki ngā hui katoa. E Owen, tāku nei tino hoa. Aroa ake. Anei te aroa, e whakaeke nei ki runga ki aku. Ahakoa ngā tahuri atu, ngā tahuri mai. Ko ngā kōrero o ngā mātua tīpuna, katau. E te pāpā e Owen, haere, oki atu. Irina Smith, Taioro. Ana noho tonu ana ki te tai rāwhiti neke atu I te whā te kautau kua hipa a kua hoki mai anō te pēne umua a te mōkai ki te atamira. I tā rātou kono hete ki tūranga nui a kiwa I rangona I ketea kei te ora tonu te wairua o ngā waiata I Wāhanga I te hapori. Anei te pūrongo o te tūtei no Taioro News ara a Mātai Smith. Tata ki te whātekau tau I muri mai, kua hui mai anō a te mōkai ki te whakamaumahara ki te titiro whakamuri hoki ki o rātou timatanga whakaiti. Looking at the guys now, we're a little bit older, but still love the music, and I suppose the music still runs through our veins, and it's just good to hear all the vocals again, and
and see everybody. No te tau 85 a te mōkai I whakatūria ai ki Turanganui a Kiwa. No muri mai ka kitea whānui tia rātou I runga I te pōka whakata. I te tau 87. Okay, let's hear the song now. This is Te Mōkai from Gisborne. Suggested that we'd go up and have a go at it, so we thought why not, and so we done it, and we won the band section of the telequest, so it was a real surprise and a beautiful surprise really. It was just a great experience. Ko ngā urupare a te iwi I runga I ngā pai pāpori tētahi o ngā tino take I hoki mai ai te rōpū ki te atamira. Aha koa ko pahure ngā tau. E ora tonu ana ngā waiata I roto I te whānau me te hapori. Te awene ko mōi o koe ki ngā waiata kei te waiata tia era. Ai, ko e tahi o ngā waiata. Kei reira urunga takatūru e kani ane. E waiata ana tahi a rātou. Oh, koina ngā momo waiata tino pai kia. E hara tēnei te hui puoro noiho, he hui aroha. Ka mutu, he hui whakamahara. Because my brother Owen Lloyd passed away just the other day, I think it's a great time to do it for him as well. And we've had two brothers pass away just this year, so we're kind of like dedicating the tōtara tree to them tonight. Aha koa kua pake ke ngā mema o te mōkai. Ka rea no kia memeha te wairua o a rātou waiata. Kei te rere tonu te reo. Kei te ora tonu ngā maharatanga. Kei te mau tonu te aroha o te iwi. I tēnei taonga no te tai rāwhiti. Mātai Smith, Taioro. Tāhua. Ana, kua puta he tūnga o ho tata ki te hiku o te ika I te mea kua katia ngā rori e ahu atu ana ki muri whenua I Kaio me mangamuka nā te kino o te Huarere, ngā waipuke me ngā taipari e kuhu mai ana. Ana, ko tā tātai manukai wa te rā, Harata Brown, te tangata whakamutunga ki te whakawhiti I ngā waipuke, ki ngā waipuke ki Kaio. Ana, kia whakawhiti tātou ki aia. Ina Anei, harata. Ai, ko te piriti o te wakaminenga tēnei kei muri mai I a hau kei roto mai o Kaio. Kua kapi te rori I tēnei wā, e kite mai ana hau I etahi motuka, e tarai ana ki te whakawhiti I te rori, engari ka kore anō kia ea tērā hiahia. Ko ai pia te mea whakamutunga kia whakawhiti I te rori. Hoi nora, kei konei a hau e pari tonu mai ana te tai, anei ngā kōrero whakatūpato I te māngai o ngā hapu o Whangaroa. A lot of the roads are closed off. There's water over so many different roads. We've got the bridge in Kaio on the other side that's closed off. Even on the Kaio side that's closed off, starting to gain water just out of Kaio here. So we're pretty nervous about it with the amount of rain that's projected to come at us. Probably late Friday evening, and then Saturday it's looking a bit better. Then we got a short intermission, and then we got the other low coming at us as well. It's normally the stream that backs up and floods Kaio right out. Nā ia hau e tūtonu nei ki konei ka kite au I etahi kararu, ia para whenua mea kararu, ngā motuka. As I was on my way home trying to beat the floods, I got caught up in the flood actually and went through a deep patch. And I think I swamped my car. But I'm just going to try and get it home. Noho ki te kāinga whānau. If we can, noho ki te kāinga. It's a long storm, so it's not a race. And remembering we've got another storm on the back of this, so our water tables are going to be filled, and we are going to have to be a bit patient with one another. But if you're around your evac hubs and you need to evacuate if you're in danger, dial 111. Nā, kua kapi te rori o mangamuka I kōrero hau ki etahi o ngā kai noho o reira, kua waipuke te marae o mangamuka I tēnei wā. Hoi nō rā, he mataara whero tēnei nō reira, me mataara ka tika. Hoki atu ana te rā kau kōrero, kia koutou.
Ana ka whakawhiti mataara atu tātou I nei nā ki whāngarei ki te whakarongo ki ngā kōrero hou a katahi anō kāputa me nā rā ka tūtonu ko te whakataitai kamahaka ārohe o te Tai Tokerau me etahi atu pānui Huarere mo te rohe. Ana e hono mai ana ko te hea mana tuarua o te kōmiti ahurea o Waitangi a rākoro pata Diamond mai te wāhi e whakatūri ana te whakataitai. Kei taku tunga nei rōpata e mihi nui ana ki te hono mai ki te karere. Tēnā heaharanga kōrero hou. Tēnā nō koe, tēnā nō koutou katoa. Ai tika ana ko Waipuke katoa ngā rori, ngā whenua I te kāinga nei, te takiwā o Whāngarei te terenga parāwa kei raro tonu I te matawhero. Ka mutu te ua marangai ki wahoake nei, ko te whira ki wahoake I tēnei whare, ko Waipuke katoa atu. No reira e aroha nui atu ana ki o tātou whanaunga, ngā whānau e noho ana ki tai, o tira ngā huanga o te kāinga o whangaruru, katoa mai te tai rāwhiti, o tira huri atu huri mai te Tai Tokerau ko pāngia ki enei marangai, ki enei Waipuke. E te rangatira rōpata nei ka mihi kia koe a kia haumaru, te haere e hoa. He oi anō whai muri ake I ngā whakatairanga. Kua ko tahi tau te whānau Williams e wānanga ana I tētahi huarahi hei whakahoki I ngā kōiwi o rātou kuia ki tō rāua ukaipo takotoai. Nau mai anō. Ko tahi tau te whānau Williams no Te Whakatōhea e wānanga ana I tētahi huarahi hei whakahoki I ngā kōiwi o rātou kuia ki tō rāua I ukaipo takotoai. Arā ki te marae o Opape. He mea tanu ngā tūpapaku o ngā kuia ki te urupā o te rai ki tau omo I te Tai Tokerau tahi rautau ki mua. Ā, no ngā rangitata nei tūtaki ai I te āwhiro nui. Nei rā te pūrongo o Hiriwini Waikato no Pūkāea. Tui a. Tui e rawa, tui e raro, tui e roto, tui e wa. Kei te noho hau I roti te humari. Kei te noho hau I roti te kore kupu. Ki te whakaumari mai o whakaari mā te mea. He kupu pahau te re, he kupu. Te kore e tāi au te kiwi kupu. Mātoko rātou te wā o tū. Tū wini tū whanuana tū te whakatai te whei. Tū niki o tū roa o tū Mo te hahu mai I wene, whaia keki wene kōka mai te one, ko tahi rau tau ta rāua e tā Pūkāea roti te whenua. Ka rere he mahi ua māku. Mana e tāne whakairi hia. Whano mai te toki, haumi e, hui e. Haere mai rā, ko tai mei koto ki te whirako ki tēnei pito o te whare tapu o ngā puhi. Ko haere mei koto ki te tiki ngā mokopuna, ki te tangi atu. I'm really stoked. You know, this is something that we've been aiming for a long time. It's, you know, the way it's come together, it's incredible. He rua rā, ko pare tētahi, ko he mai ma tētahi. Ni mate rā, I rungi nā mate o te rā ao. Nā mate wiriwiri, nā mate kino. I wawa te tia, I maumoihia e rāta ki te whakahoki I wene tokoru I te kai. Ki hai oti, ko mate. Kei te toi mai a ko mate, nā parere gai mo. Hikoe mai, karanga kai. Whanaho whānau in the Williams whānau to bring this kaupapa to fruition. It's been a couple of years in the making.
They are my grand aunties. Yeah, they are my grandfather's sisters, his baby sisters, yeah. I suppose what was happening in there was just asking each other what the processes are for tomorrow, as in karakia. 4:30, we have another karakia. After the karakia has taken place, then we will begin to dig. Excited, happy, intrigued. Kia tino aroha I mātou ki a koe. Kia tika ai I whakanui I tōi nā tapu. Ko I ruka ti hoki tō mātou ariki. Amen. My great-grandfather obviously had a rapport within the community up here, and through that rapport obviously was granted permission to come and bury his, his babies here. My grandfather was a Anglican minister. He started this wahitapu that people around this area, it was too far for people to take their loved ones back to where they came from, and he started a wahitapu. We're down a metre, or just over a metre, which is where our scan detects we're still clear. There's nothing showing on that metre depth, but we've put some marks on the side of the hole, and that is sort of the locations where we believe the nannies are. Yeah, so it's about 3:30 now. We've been, the boys have been digging for about 3.5 hours, and we've located our nannies. One of them is already compacted. It's quite flat. The other one is more intact, but it's very rotten and soft, and it will disintegrate. And the same with the one that's flat. We're going to try and get under it and lift it up so we get everything. We get everything that is part of the nannies, and we bring it up. Tahi kua ki mārangaranga ki te tāhuna kore moko pai ki te kōtātara piwai waka I tutia I te mate. Hei hi te wehi te tapu te mana. Ai ana te kōkaitara ki waitangi te ata hāpara I te kōre hutanga o te Taioro. E nā te pukupuku kātū. Kātū ki tai. Kātū ki te wai. Tali, Ko tino re te mai I te marae o Marimutu, ko tino re te mai I te marae o Upape. Kei ko nā te hunga kāinga e te tari ana. When we exhumed our nans last night, they weren't facing towards the east, they were facing towards the west, which tells us that our grandfather buried them that way in order for them to not stay there, to walk out of there and come home. So that was confirmation, that was just, that we've done the right thing and we've brought them home. Ko tau tui nānei, ka te nohori i te mua hupu I hara. Mo tēnei kaupu hori o te hahu I te tūpapa mai te ore. Me te kawe iwe na poriwi, mai rāna, mai tau mai te tatu kore, a ki kore, tawata ki re, ko tatu oti.
Ana a muri ake i ngā pānui hoko hoko. O ki mai anō e te iwi e whai ake nei ko ngā Matapae Huarere o te wā. Whiti mai te rā Mau, mau, mau te ua Whiti mai te rā E re re kōtare Ki runga pū whara whara Ruru parihau Kai mate i te ua Ruru parihau Kai mate i te ua E re re e noke Mai tō pokorua Kai ki te wai Kai mate i te ua Kai ki te wai Kai mate i te Koina tātou kōrero mo tēnei rā, kia noho haumaru ki te kāinga, kia tūpata no i runga i ngā rori. Noho ora mai. Ko te reo, te take.